Mama wakwaba aha eye GC and page so midin de adwoa searching and any day the kanya wo de ehwe me a mesro na wa subscribe to my channel we are now don sa emia be on so we be notification and esa ne news e de betum bia wo benye bi atie anase wo benye bi ahwe ewo GC and page ha Ghana fu bi omo abrochiri e no mo akase na edensem e no mo e ka omo sem omo kan na ne se omo beye de omo betum bia e dia support eye Honorable Kennedy akompreko e Japan say okase obe contest ewo eye 2024 about to ebetum as presidential candidate omo be support no within their power within the obetimi aye bia omo de aboa eye Honorable Kennedy akompreko e Japan na Ghana fu bi omo abrochiri e de ensem we etudwa ewo abra Daddy Fred a o de ni djuma ewo Facebook a ni djuma de odi no what we did the announcer newspaper so and na Ghana fo bi e de ensem we etudwa na adofo eye enfrema eninamu ye tete say Honorable Kennedy akompreko e Japan enyanya ka obe contest eye presidential candidate for 2024 about ebabeti e de ama NPP ama yoko no abaye president e di Ghana fo so na ensem we ekoso no Ghana fo bi achomo adwomo echese ka eye papa because Honorable Kennedy akompreko e Japan Miss Maneni so eye show no obetumi e de Ghana edu baby Mr. No Nonsense Man obetumi de Ghana edu baby a obekire Ghana fo say yes embra e wo men mu ebi nso e chese Honorable entimi embeye president sa na yeye because na no ye ya oyi papa na asem we kwan metimi akase Honorable Kennedy akompreko e Japan a confirm e wo Oman FM the boiling point program omo eye e wo Oman FM so na Honorable e kasa no na okasa efa eye sika oyi se eye NPP omo enfembo a omo election a e kosi ya NPP fo mpanifo ni bi Honorable e kire se omo huna omo munamuna because of sika oyi nti na Honorable e fire e rough off na fire ni mu no e na o kire se ono opese o contest for any position e wo party ni mu a bembe bi any party ni mu a obesore akasa Honorable ye ntie o ene ke be hwe wo Ghana hanum ene ke be ehu ke be butubutu kra e wo man mu enti no Honorable e na okasa meaning rumors are ekoso and I say nsema yetete e wo mfrema mu say Honorable Kennedy akompreko e Japan enyanya nko ba be president and I say obe contest as presidential candidate e wo Ghana hanum eyade a eye ampa na ensem we ekoso wo Daddy Fred ni program so no e na Ghana fu bi omo abrochi e Fred omo adwenkyere e bai say Honorable embo ade aboa Ghana fu Honorable bo Ghana fu bi a omo eko outside eko akoto omo school so Ghana hanom embo ade aboa school fu ni bi empo ye de ni ekiremu e wo Konfanoche teaching hospital la Honorable Kennedy akompreko e Japan e di dwuma bi wo ho a eboa mo cancer pa ene obebre koso Honorable e ye wo Ghana hanom so we stand for president e yade obeboa o man papa nto ombe support no no mo aboa no within their power say ne be ya Honorable betimi abeye president e wo Ghana hanom ye ntie nsem a Ghana fu bi omo abrochi omo de etuida 15 years kura no koto se ni poster e bo ho be mia so de ama no because na ko ba ka sa cha papa yi e yi obi obetuma sasa Ghana abrabo hwe na oko America no fa UK na esewani na ensewo ka kire adofonom se o hwe se de UK program na se no omuhu no na atmosphere no se de si ye e wo ho no in fact na ka se obi ohene bi de utim se obi wo ho a oye ohene dada ye di ka wo ne hene ya wo ne hene ne ya de ni si so ero na me nua ba fosia anocha asante aka o say all the girls a man na no mo wo Saudi Arabia ne he o say man na Saudi Arabia ne nyina no ombeto aba e de ama no because bibire ni ekwan ofa so de aboa Ghana fo ma mo ebi mo Lebanon ne he hwe baby a Ghana fo ko kai treatment ane e de ma wo mo ahokire bi fa mu ni baba ko pe na obi abie na no ka so o meboa o mo Kennedy Japan
omo ye video ye nyina ti video ni bi na ni ba bebere ni Ghana omo ma obi edi no mo bo ni di se onu momu mra meboa wo mo ye nyina ehu ampa so wan opportunity de obedi de obehye odi se sika ni nyina de kosa mo fa nkofo mo fa mra hwe ukọ ayi a 37 military hospital project bi omo ye wo ho onu kwa se shechiri be ye $3 million a wo de boa hospital omo fa nye project bi ho ukọ Komfanochi teaching hospital hwe sika na nsen odi emma wo so mo fa nsisi hospital no sabe senka obetimi na yere na abusuafo adiska na mo ho atom enso otwene Ghana ho se Ghana betumpon sabre no kra sabre kra onye mfa ne onye president onye obia no eno ani se oye Arab Canada Japan na eneya se Ghana fo de ne kosi position bia chese se de obesi abadaye chese obia nipa ho kire na na ene ya oh show se nipa ni bi ene ye pew obi a nipa ho kire na na ono kra wosu na oye ne ye ma ne kasa e ma utim se ne ho kra wosu obi a on pese nipa ho kire ne wa abrabom ono asem ne yeka obi o pepepepe ye on pese sire on pe corruption on pese nipa bi wie sika di no rough eno ho asem na ya ne yeka obi o ka asem a dia wo ka no kure na wo ka no da bie no ano gina soka danka hwe even ni party mukura ni binya mfonso so ba bonten beka obeka ni pain e kira manfo enti adofonom in fact the air cost no e ya ade a e wo se Ghana man obia ma nani eta ho na so wa ma wani ana ho na many about George na meda say thank you very much say YouTube obi twetwe nsem hunu ho me kona me hwe na me block no sesi a shanti sadia bi koso a o se Ghana man ye nyina yetimi hu ne maye ye ni ba bia ye ni buku bia wa MPP mu a kire se sa buku no ai wo ma kire se eduru weso ena obi aso ba no na obi ani ho a obedi akonya no ba ha me be di president no ni bi da no nim se di sitia enso otimi bu akonya no enti obi a no emedi ye no onim se di sitia o until so obedi no ho se di sitia enti de obi a ya winnable candidate die o se Ghana my turn echi me mama for kwa be si mamienu wa asem ka no fa bremi wo audio fa what they frame me many pa mienu me ense bi mfre number na 774 242 0841 nipa mienu pe na afi yem running up Mrs. BM 774 242 0841 WhatsApp number to fra me mo akire wadwene enti adofo no we de very simple anya sa afi ne be ka se o na duru eso ena yama we nko ena we ko duru ya na we so o wi asoso no emre so kwa na ekọ nanim emre no anya static always that keeps on changing until next na ugina P1 na kire ugina P1 biem enti obi aduru no so na we nkom na we nyesi na we are talking about your best Ghana ama Ghana my dia me pese me kan say meaning say nyame onyankopon tam no na aso 8 years ago me died na me soon die say Ghana nyina botwi say omo se Ghana Canada Japan no mo penese o metina kunwa na so no se Ghana nti nyame bre na aso 8 years ago na wo so sa adaye no yes me na me ka kire me soon die na Ghana fu nyina pega no say omo de ko tina kunwa no so say omo mpo bia aka Canada no nti ne bre na aso me friend me born amane e no say oni de oni sa dream na se Nyankopon e pa emremu e na abamu no nti se asama mi kan onu kan ti a obeka say ampa me mi fi ase Nyankoma ase mi fi mi ni nyina ni free na nyoma before an MPP go form by nyoma kan di ye o jira na to pick up some kwa almost 103 na me ka ase campaign no o de ma MPP it can be
Meaning say Oto de ma party ne kwa. Me na me catch me say yeah foreign school me no or NDC for friends NDC for MP and with this work almost 3 times. Kennedy meaning by far because or no or supply. They say the whole Ghana or no topic of Edema and the campaign. It is here a don't show because Nyamikopon and Aman Sasu say or my sister Ghana or my sister Megunu. Kennedy Tisika almost $1 million added to Fusu Hospital say and Mirwa and Kolakitwa or Yawu Mukosi 18 in number 1 hospital free. Are you kidding me? Wait a minute, brother. Maybe Papa, Asinya Kumasinya will but Upomidia or Became say Kennedy Tisika to what say and Kukrana Mirwan and Kolakitwa appeal for hospital free. As if for him as Mike. It's at the time when Edu, if you say Onyankopon, with Ghana force me, Ghana for America, Kennedy, say Obia, or American, I'm not fucking you, my America. So may catch our henny. Me say, what, me chatting when I was a can of phone to pay, may you be an enemy, Mr. Me, say, me, I catch yourself, must not a friend for me, did to me say, say, bust $50,000, crowd and look up working. Now, we be no abua Ghana for and Kitwana Mobana. At least, or China Yaya or Mano, a Yaya there, and you depend you book a credit there. And see, Famina may to Wake up.